tukairwa ritu enterechia Somek Treatment Center na tukaithia tukiariria mantu mwanya mwanya yegio tumiri bwanda wa Chembogita lakini tukaithia tugikwa tumite kana tubwite ukuye bwa kuma kiutumiri bwanda wa Chembogita mwanko turokwagira na mwanko kinya anto kuchincha motoro ya antu bangi baba ingi baraba ikiutumiri bwanda wa Chembogita tukairwa ritu ina a clinic officer imwe twethirite akirwana no utumiri bwanda wa Chembogita kana twamwita addiction a therapist na kethira apart from kutoa jani ewe kana rukendo rwa wero utumiri bwanda wa Chembogita na kuma gicho akethira kinyae turutana ukonia bora tubatere kwithira tukiebukana na ndawa ichia Mbogita mbeta wini wa Kinyeru. Karibu sana. Karibu sana. Asante. Naftali. Asante. Uwe sawa? Nani marietwa Naftali Mutueri, Naftali Maiteri Mutueri. Uweto inari getimene. Professionally, oja the clinic officer by profession. Yeah. Alafu from there ndeta nda geta mantu ja itawa addiction medicine kidogo. Alafu still no kuendelea kuthoma mantu ja drugs. Alafu on top of that imbithero kinya kwi one of or two NGOs twitana bongugi kenda at least nantu betu bamenya yani wasaidike nande kwi organization itawa Nakonon Africa twitana bongugi. Other than that personally the initiative itawa Sober Society Initiative mpenda kuwork kana mbita ki colleges ngeta ki maskuru nkibaita na effect chia drugs kenda be productive people in the society. Nonto inkurukirite that journey nkona it's good for me. Mbithire twende mtu ena utethio kana wofa utethio kiri bangi kenda na bomba kuma nare. Other than that nare gwetu nari ndana a medical center mbitho ndi na hospitali kwa nare na ndi na nkethirwa hospitali o ire au on side bado na kugita mantu ja medical kana ja hospitali ngetho inkugita mantu ja counseling ngetho ingotetheria inkorifa na ndi jaja turitha iji Somek nkarifa patient kenda beja gutetheka. Mbere tuta muno cibitari kwita wata kenda antu banari baikulukira u aneza pitia cibitari ko itawa Kingdom Medical and Wellness Center. Itawa Kingdom Medical Kenya kigetimene bara bangi bambize na ara gwetu bambize maite daktari ne bambita bara bangi and anytime bakinya na ara bakode tu maite daktari bakonwa. Yes. Mutegeri ukulukire uno mwire wauma mubango ne yoyo etu ya Wero TV yankombesha mithega. Utwira rugendo roku iruru atomire omba kwithira kibwithia mantu ya yonde kana new inspiration ya mantu ya yonde tukona ukibwithia ya kweria kurwana no tumire bwanda wa Chembogita tuike ki that rugendo. Okay, nande jaoni specifically yoni ndambiririe quite long ago. Nonto ndambiririe ndi form 1. By that time ndathomagira Kaga Boys. Na ndi na friends bakwa ndiria ndari primary ndari mtu wiziroteto wonoki mtu very serious na maisha lakini ndi ukinya secondary kana form 1 ndagwatana na friends ndagwatana na chore mbuga bambirite mantu jauje be primary nande out of curiosity kanera nande twita peer pressure ukaigwa je ka side era kwithero kwina experience yukuomba kana wenda kumenya nande that's how my history yani una ndambirire nande kumenya mantu jauja janda ono ndambirire na nchobi ndamia na nchobi for example jarira nande twaewa out twitite out
tuga sneak tugeta tukagura nchobi tuka sneak nacho skuru ou kidogo kidogo nandi by the time nkinya form 2 I remember by the time nkinya form 2 nandi ndari ndikuithirwa nandi inkinyite extent kando na kuithirwa friends bara bakwa tugetania nabo nandi ndethirwa inguchikia ningwa nontu ndina urgency eu ndi inkwenda kugitonto bu nandi nandi ndikuja kumenya mantu ja addiction iro ndamenyere journey ou nandi ndamiririe ija social yambiririe nandi friends bakwa nkiona kana benditana then next ndethirwa ndina ona ndi inkwenda gwita kugitonto bure kou nandi mtu bara baingi nyaba kwambiria mtu ambairia maybe bega kundi ga friends and then akaigwa nandi na msukumo jo wewe wengo gwita guchwa tubure so nandi niwe yambiririe process yambiririo alafu at the end ndatrima nandi not outing alone then tukoira tukwewa rutha kenda tueta outing peke yake ndatrima nandi sometimes nandi oni nditoroka skuru kenda mbita guchwa drug area nandi already there is a way drug area kana nchobi area kana thigarata area nandi chiambiririe go control nontu ni ndenda gwita guchichwa yeah nandi ndendere ou by the time nkinya nandi ndokinya form 2 na are kwa nandi nya kwina thina ki administration na skuru mwarimu suspension ikwambiria kuja nandi chieja chika add more stress ukabidi nandi nare uje wetete ke muchiari ore no uje wetete ko ona nyawa ithina kwa nonto ilazima ko discipline at the same time achiari bara bainge batikuerewa that time babatere kuithirwa baije nandi bakayeta baguikie oja ki counselor kana ugwa kwambiritie ko nandi to our parent iketo mnandi to bera ujo dirio ku notice mwana oku ena certain problem ena certain behavior mwana oku na mbiritie kwithirwa agita no gwito imwarimu skuru ukerwa mwana oku na kugitontu fulani mwana oku na kura skuru kando na kwithirwa ugwa ukamo discipline kana ukamwata mbecha kawa mugitira gintu kingi ndio ucho umuchwere ge counselor sintu ko ito ingire kana ke mtu kinya religious leaders yantu ba pastors kana antu japau then mwana ou ageta akarirwa kenda nandi kethira o meki oeja kumenya gwikio atumira gintu jakirea kenda nandi counseling ya mbiria mapema lakini nandi jabatu the way twatikirwa janira twatikirwa tukiza kumenyeka itugutumira intobiria then we had gone too much kai twatumirite intobiria na gitari nene so by the time kinya form 3 form 4 actually one of the reason non to performance ye kwa kinya yambiririe gwita down yambiririe kwina maniki non to ni ndithugani na ngaita mbecha kenda mpumba gwita kugura nchobiria alafu ndagwata na group na group area nio igaku direct ne director nandi twite nandi tugachwe twithiro twina mbecha kiasi fulani kethira skuru tukuinga twithiro twina mbecha kiasi fulani owo kona nandi pia pressure nego bado nego pre group area ya friends bare iba go play a part kwithirwa ugwa no ku addicted nande new process yenderea at least yani ndekurikia nande nkija kurikia form 4 na ndare a very good performer ndaume kwa bidi nande mbume transfer mbume kaga boys mbite Kangaroo school nare mbu nande Kangaroo school na nande no ndatirimanire antu bongwa because antu baba inge ana baitonga benare nande group ire okageria gufit kiyo na ino ndoni ntena mbecha na bobe na mbecha ilazima nchoawe ekufit ke group ire nande nda fit ke group ire nande tokambiria kwithirwa nande ire tuguchoa mbecha tuga ku monolize by that time tuga mono gwa kenda bona something nande kenda tutumira mbecha ire kwa afford gwita gutumira na uke drugs nande nau nande ndegwita na Kangaroo school na kuona nande ndamenyere nande ndatonyanire nande ndamenya mantu jabangi
na bado no tukunywa bado bangi mono antu babangi bambaire bakwambiria thigara nontu ere cheap by that time buga twagura at 10 bob nande it was so cheap nande tuka afford yo ikethwa imo affordable ukompete na nchobi nontu ira no ga afford raisi nande wa trima nande by the time ugo nkeja wona nande ko diria form 4 mbere ma performance ya kwa ethira gwita poa ko nande gintu kira twira achiari at least ukeza kuona mwana wako ari nya very good performer na ari better form 1 form 2 form 3 ari top no ke class ke o ethero mtu ure bara bambere lakini all of a sudden ketete didimiaga igochwa the main reason emanto jaja imbi ukageria na te kugeria na kifua ikogeria uketha ya muchiari aketha ya mwana muchore mbere imbi ukurukira akageria kumustudy akageria kumuthoma kenda nande mwana no ethirwo na confidence ya ku open up nande baba ingi nyachiari bamwe batute kuthugania ko befriend yana betu bethirwo at least mwana wetu nande no kumwika free no mwira manto ja drugs nonto twarega kwariria manto ja drugs kire ana betu twarega kwariria in a form of addiction the drugs yake in a form of addiction chionde twarega guchiariria twithro no ategera manto ja ambira na uni nkenda uni ndenda wali na mami okwa nande ndeja kumenya ujo open na be sawa nonto already wena ngina ibakwaria bakajadiliana kwa ukezo tegera kwina chances mwana orea kurekebika lakini nande batwe maybe our time na achiari bamwe bathaizi betumira nguvu kwenda ku discipline mwana hard na kwa ukezo tegera kwina chances mwana orea kurekebika lakini nande batwe maybe our time na ya children kenda batakurukire manto jaja ndaitango na county government ya Mandera by that time mbecha chia nyingi that ko riure ali 2015 mbecha chia nyingi matumizi ja makai thayu ntari ndi kuona mwekoro indari tu nawe as a girlfriend yende atare akwa mwekoro ko na mbecha na chirio nande kukana nde ampere was nonto nteko menya kia ina repercussions ndeko menya manto jara kezo ndetera na ndatikira so long mwankana ndetwa ndambiria family bado ngetiga ngakara ngarika na rutato rwa murungu ngeta kanisa nkono kakairi mbono gimaita mainge mono nkono ka 3 months ngachoka kairi lakini mbuga ni ure antari na mtu okugai meana ndeja bai kira gaida a lot of youths kana inyanto baraba utumira miadarati imenya ikwethera kwina umuhimu kwa mtu kuchigwatithania na mtu urea umba kumu gwetania no safari neo na ndakethwa kwina mtu umba na ndenza uni na ndekethwa ndina mtu parembetana yabo safari u imbethero ndena onto professional mpumba ko ba advice bakaigwa lakini nande batu twari twinka ou nande ko ka friends bare wina bonobo ka bare bange tu abo kwira ugwe fulani tiganchobire orego tiganchobi wa karaja fulani yani ate oguikia safari ile batere nande nunda karire ou nande jane yakwa igikinya mwisho nande irio ndejire kwa too much nande ndarinde kuma ngugine ndaluse family nonto nande family yakwa marriage yakwa mbere ira ndari neo iu niethirire na mwekuru ura ndari no by that time etano imbona agetire tuti ungi nonto imbije manto zararetere manto zajonde out of nchobi nonto kure gukinya kinya mtu ativumilia kairi nande ndeja nande there was a time nande gwakara uri ndakari ke mekarire kwa nande kinya family
Oni family nya yangwa ba kunogu yoni nontu ntegita anything utegintu nkagita nande kwa ginya some of the people we antu bamwe ba plot bona nande uria gwakarwa oni nande nontu kwa too much nkwendi into biranda ethero ndi nabio biranda thunkumite bionde kethira TV nkweja nanga nkweja ndina unchobi ni bimonda eja na inya na unchobi ni at inya tenda ye bimwe by the way bamwe nya bante kaira advantage mtu angurira gantu kanini nonere TV ungi angurira gantu kanini nonere nande kwa kinya extent nande ndagwatwa tu imanto oja uja kwendi into bio nande my mother though inde yani though imbona riu nikiathuganirie na ntimu blame ambuga maybe at that time kinya kana gina kwithirwa mbona akagwata stress na ndi ndajukua ndaingirwa ndaikwa nchera ndakara nchera for some time and ukara nchera for some time ndekuma na ndi ndari so traumatized na ndi nonto ndegwita na ara nchera na kukwethwa kwina antu bana aria ni antu bamwe boraite antu bamwe bagitite mantu nande kwethirwa kwina a fight kwethirwa kwina ndoa mbi nande kwa ndaumizwa kidogo tu nande baadaye irio ndeza ndigucoka nande ndikuma luckily enough one of my nieces ungempendete muno no ugire ankwate karana au gakauma so ejire ambita kura nchera ndachoka ndakaragwa ndi jobless no tontare job thayu na ndi ukara for some time na enda ambiria kuthugana ya ana ndiri maisha yakwa zakariate na ndona everybody ni against yoni na ndi muntu ure mbuga ndatige nwe fully kabisa by arungamania oni mbuga ima mathake na ndenda kironda ona ndi time weze na ndem no mbati kumeka na ndiko iromba no ntuinda ari muntu okuromba kuma mbere kana gutaka mantu za injili one day ndauga nande oni ankono kainda ono ka lakini nande oni murungu mantu zara nkurukirite imantu za mainge mono nande murungu oni ndenda ku change so I made that decision by the way ndetere ndauga nande ankuronga murungu oni umbitire mantu za kabisa ndaronga murungu and I had that faith indari na witikio burea ati oni nkarungama then nande ndethirwa kwina antu baire ki market center uyeto every time bampe encourage abambira uko daktari wetu uko nuije ugo kejo tigana na nchobi ugo wa mtu mana so antu bo bethera bempe encourage bembero ntobu ntona by that time de kabuithera bwino ntobu no rito muno lakini nande ndeza gukara nande thaira ndaugire mbonoke nda join church imwe Pentecost church ya Pentecost ito Morogoma Pentecost church no gwetu na ario nao na ndiko join kwa kwina pastor onge amuchore okwa generally tu amuchore okwa ampendere ago encourage ambira oria future kwe kari ambira oria we daktari omana ounda ambiria go take what serious na ndethwa ndina withdraw symptoms no ntoni indanyunya bwega indanyunya mwankade mwankagia fahamu kabisa kona ndethwa ndina encouragement ndethwa ndina mtu at least okumpe encourage na ndi pastor una changire mono alafu ndethwa ndina faith yu ati oni ngatigana na ndambirio actually ntukwira ndamwire antige ndonere antu bongurira bathatu orimo penguraira free tunywa nkajukia nkanenkanira nani utukute kumama oja urea antu bamwe ke aja tore antu bamwe kana inya bamwe para batazamaji wabo tuona bagita ira situation area riria ba muotiga gukethwa kwina tuchieta withdraw symptoms kukethwa chiejete ukamtu ate kumama mtu no sweat mono tuko mtu ena tremors yani gakuina ina njara mtu atomba inya kwaria lakini mantu jo jonde agateki yani akajukieta garia riria ribatere akeja kethira ijaja turi
aka guided atongerwa bwa gakerwa uni guka gita na aga chin vovu